Ekitabo ky'okuruga eshura ya mushanju. Musa okukorera eby'okutangaza omu maisho ga Faraho. Mukama yagambira Musa ati, reeba, nakugira nka Ruhanga ahari Faraho na mukuru waawe Aroni aija kuba nabbi waawe. Oryagamba byona ebindikuragiira na mukuru waawe Aroni abigambire Faraho namuragiira kureka Abisirayiri kuruga omu nsi ye. Kwonka ndyagangaza omutima gwa Faraho nkanyisa obumanyiso bwangye n'eby'okutangaza byangye omu nsi ya Misiri. Faraho taribahurira haza nyowe mbone kuta omukono gwangye ahari Misiri nyiheho amahe gangye nibo bantu bangye Abisirayiri nimbajuna Abanyamisiri n'efubiro by'amaani. Kundibanga omukono gwangye ahari Misiri niha Abisirayiri omuri bo, obwo nibwo Abanyamisiri barimanya kundi Mukama. Musa na Aroni bakora batyo nk'oku Mukama yabaragiire baba niko bakora. Obwo Musa akaba akize emyaka 80 kandi omukuru we Aroni aine emyaka 83 obu bagamba na Faraho. Mukama yagambira Musa na Aroni ati, Faraho ku arabagira ati mukore eky'okutangaza ky'okubahamya obwo ogire Aroni oti twara enkoni yawe oginagye ahansi omu maisho ga Faraho ehinduke enjoka. Batyo Musa na Aroni bataho wa Faraho bakora nk'oku Mukama yabaragiira. Aroni yanaga enkoni ye ahansi omu maisho ga Faraho n'abaheereza be yahinduka enjoka. Faraho nawe yayeta abanyabwengye n'abarogi kandi n'abafumu ba Misiri bakora batyo n'oburogo bwabo ahakuba nabo bakanaga ahansi buri muntu enkoni ye zahinduka enjoka konka enkoni ya Aroni yamera ezaabo. Omutima gwa Faraho gwagangara tiyabahurira nk'oku Mukama yagambire. Ekibonaboneso ky'okubanza, amaizi okuhinduka eshagama. Mukama yagambira Musa ati, omukono gwa Faraho gangiire ayangire kurekura abantu. Omukasheshozo wa Faraho niija kuba naaza aha mugyera, iwe oyemerera aha nkungu y'omugyera akushangeho kandi n'enkoni eyahindukire enjoka ogyendane. Omugira oti, Mukama Ruhanga w'Abaheburayo akuntumireho naagira ati, leka abantu bangye bagyende bamperereze omu ihamba kandi n'okwisi hato yangire kuhurira. Oku niko Mukama arikugamba naagira ati, aha niho oramanyire kundi Mukama ninja kuteera amaizi g'omu mugyera n'enkoni ei nyine omu ngaro gahinduke eshagama. Ebyenyanja by'omu mugyera bife, omugyera gunuuke ekijunde, Abanyamisiri banugye amaizi g'omuri ogwo mugyera bangye kuganywa. Mukama yagira Musa ati, gambira Aroni oti twara enkoni yawe obanje omukono gwawe ahaiguru y'amaizi g'omuri Misiri, emigyera yaabo n'otugyera twabo n'ebinyanja byabo naho amaizi geeteraniire hoona gahinduke eshagama kandi omu nsi ya Misiri yoona omu bintu byabo eby'ebiti n'eby'amabaare nihiija kubamu eshagama. Musa na Aroni bakora nk'oku Mukama baragiire. Yimusya egyo nkoni yateera amaizi g'omu mugyera omu maisho ga Faraho n'abaheereza be. Amaizi goona g'omu mugyera gahinduka eshagama. Ebyenyanja ebyabaire biri omu mugyera byafa, omugyera gwanuuka ekijunde, Abanyamisiri tibabaasa kunywa amaizi gaagwo, habaho eshagama omu nsi ya Misiri yoona. Abafumu ba Misiri bakora batyo n'oburogo bwabo, omutima gwa Faraho gwagangara tiyabahurira nk'oku Mukama yagambire. Faraho yarugayo yagaruka omuka n'ekyo tiyakyetaho. Abanyamisiri boona batimba haihi n'omugyera ngu batungye amaizi g'okunywa ahakuba tibarabaasize kunywa aha maizi g'omuri ogwo mugyera. Hahinguraho ebiro 7 Mukama aheereze kuteera ogwo mugyera.